जोजलपा थौ नेपाल सम्बत 1142 सिल्लाघाट चहरे अर्थात् सिलाचहरे मार्च 1 फागुन 17 गते मंगलबार थौ चिथो भिडियो मार्फत बिस्कया कथा चाहिँ प्रस्तुतिकरण यावे थौ हनेबामा बाखा चमी केशरमान ताम्रा कार्जिया पौ बाखा दुवाला उकी स्वी छम नि छम मेजु साहित्यकार पिस समीक्षा याना दिउदो थोसफु नेवा अमेरिकन डबु पाखे पितना दिउदो तके जिगु न छु कथा या ख तेगु कथा याना छना छिक पिस येका दि अथवा केसर मान्जु यतन छु कथा या गुवाली दै दैको जि तातना छना तथे छपु बाखाले नि छम साहित्यकार पि ओकेन विशेष याना मेजु साहित्यकार पिस समीक्षा याना दिएको सफु थथे पिदौ देको सखे नेपाल भाषा साहित्य खेले नपागु जिफु अतदेखो ऐतिहासिक रूपमा त सफु या मु चाहिँ मे कथा दत दिएको जि वला सकै छन अथे खयाना चिता तागु छु कथा या नितो आसोटा खन तेगु जि थन कुता याना पौ बाखाया बाखाने मु पात्र त सोमखना के मध्ये सुमनजुला अथे शिलाजुला अथे शिलाया जहान मिलनजुला थो बाखाया धाले प्राविधिक प्रविधियता नु कथा नुगु प्रविधियता छेलिउ कथा चाहिँ प्रस्तुतिकरण अतिकय बाला अथेको प्रविधि छेलेको यी कथा सुविधा उपभोग यागो सकारात्मकता के बोया चंगु खनेदो वो 26 कय कथा चाहिँ कि निभयता खन्दु अथेस्तो आथो सफु या समीक्षक विशेषण मेजपिनको सेबले बाखने दुबिना वेका पिसा तिता समीक्षा या मफुगुला अथवा मयागुला थे जिता ताइ चंगतो अब के जो बिचा बिस्क कथन जिफु तिता अझ बाखने दुबिना समीक्षा यागो छ अझ बालक खन्दै गएको जी ताका अथेस्तो छखेर याजक मतिना अथवा वन साइडेड लभ अथवा एकतर्फी मतिना जक मखो थिकेला निर्णय न छौये पक्ष जक अथवा एकतर्फी निर्णय कोचिनिगु कुत नकिए पाखे जोगु जिता अनुभूति थिल वो परेचा प्याछि मखला दैको जिताका छारास्ने थम यम मतिना मी तत्वता वने ढुंगा मेमना पा इपा यारुका हना स्पम बैंक स्पम क्याउनाकी अथवा मतिना मिया स्पम क्याता जिगो त इनाप छि नकारे ये मखदेको जो गु निर्देशित अभिव्यक्ति तो भतिचा कडाया जुल्ला दैको सलया कथा मक्त कि उक्त ख जिन्थिका अथेस्तो कि भतिचा उलाकेने मफुगु केसर मान्जियाको कुत यता कुतल उली मफुगु खनेको स्पम बैंक वनेदुगु स्पम यता फलना मेसेज स्पम ति दिसका मेसेज स्पम ति त्या चाहिँ क्याफे थे जिता मता अथेको छि नगदी बैंक थिएन त जिता थुलटेमाला थुलि क्यागो देखे थे मजुसे तो सिक्रेट अथवा जी धैगो जी जिता अथेस्तो गुली मेजु समीक्षक पिसन थो ख कुला तैदिगु दु अथे जिया थे त व्यावहारिक रूपमा छु भतिचा गन फिल्मी स्टाइल चाहिँ अभिव्यक्ति खनला जुल्ला तैथे जिता मेमेगो थो बाखाय बारे चाहिँ अझन हन जिसा समीक्षात्मक लागो लेनिए तिनी जिए तिनी थुली दया जी सकल छेक पिंके चाहिँ बिदाका सुबा